Danger Zone. Karibu. Asante. Bien. Salama kabisa. Kama kwa nataka kutoka vile. Kwa nataka kutoka. Lakini karibu tu. Merci. Mtu. Ashana mahoro nukuri. Akazi ni bien. Na kwa tudavora. Wewe kukubali. Tabila usheria zako. Tena wewe ukiendelea kutumika hivyo. Akazi jezo kutuzigara divyo. Neza kama takazi nda unakora neza vyo. Nakazi nkora zikora wewe wakanyigishije. Andeze kuva nkiri mu. Neza cyane. Kabisa. Akazi ukora ni bien. Erega udakora na kamere. Ivyo. Ntaje. Mubona ibi byose mfise. Nararondeye. Ariko kera twakora mu ijoro. Kwa ni vitu ya fraude turakibya. Kana kazi kicho kuvuga niko kari hapa patron. We kabisa. Ariko kuri ubu oya amahira barayugaye barayamenye. Tatuyeruka kwa buyo. Yaramenyekanye utaratunze kera nazo tungu. Kabisa. Ubu byaraheze. Ariko twagurisha ntuze amahembe y'inzovu. Ubu muracyagurisha mwe ariko ushaka kuyahura. Uya twagurishije inshato zindwe. Amenyo y'imvubu. Kare. Ibyo twaciye muri byinshi. Bon. Warundonde? Ashebwe cyane n'ukuri. Hamuramba barira. Oya ntangorana. Wowe byiyumviro byawe byose mbifata kanama kuko uri umuntu wacibwe teyimbe. Amatuvuye ku kuba nguri mu boss wanje uri mu patron wanje. Genda gufata nk'umuvyeyi wanje buriye. Maburi ariho inambwe nashaka gutera mu buzima, ari namwe nshaka gushikako. Ama nkabankeneye edivuyi wawe. Safi. So msaada mkubwa na imani kama utatoka kwako. Kifupi bila kupita gauche droite, nipande nishuke. Wewe niambie tu, ndio yako mimi nitakusaidia. Takwambia kama ni idea safi. Ndio. Nimechoka kuwa peke yangu mzee wangu. Nimechoka kuwa peke yangu bosi wangu. Unajua pana kitu kimoja nimegundua. Ona shuka ya mmoja. Kama haileti joto ni baridi. Ni baridi kabisa. Na mara nyingi ni baridi. Kuburu umwe no kuwa na mwenzangu. Ni baridi. Sometimes mtu uko kitandani unajikunja kama kasamaki. Yo. Ubura kadagara. So bosi wangu. Kasamaki nuguga kwije. Ubura kadagara. Yupo mwenzangu ambaye tushakutanisha naye. Tuvyumva kumwe. Imitima yacu itera kumwe. Lakini safi. Vibanda nyumba. Afiko tayari kuishi na mimi kwa kama gisi mimi nilivyo kiufupi. Ameridhika na maisha yangu. Amenipenda mimi kama mimi bila kuangalia hili wala lile. So na mimi nimeangalia kusoto kulia. Unaona kwa nini nisije nikakushaurisha? Mfuate mgongo chikino kive monzira. Bon. Urumva jewe ndibaza yuko urumujeni uracari muto kubera iki wibwirije ko urongora ukiri muto kandi abandi bona barindira kubanza kurondera maisha urinze umbwira ngo ndagufashe nuko n'ubuzima butaraba neza cyane. Ya sababu zanza kwa ni mbili tu sio zingine mzee wangu. Sababu ya kwanza nimekutana na yule ambaye tuvyumva kumwe. Imitima yacu itera cyo kimwe. Hapa. Ya. Sawa. Alafu sababu ya pili wanatuambia yule ambaye umeanza naye maisha yenu katika ujana inafika mpaka muuzie mnaelewana. Lakini yule mmekutana naye from nowhere huko na miaka 40 mwingine miaka 50 asiye inakuwa ngumu. Ndio yule mmoja kirusha ngumi mwingine anarusha jiwe. Yule mmetoka naye huko akiona mwenzako umekuja na jazba ya moto anakuja na maji ya baridi. Hiyo sababu mbili pekee yake. Tena ndio hivyo mazoea bora than love. Uzuri sana. Mtu kisha mzoea sana haina problem. Asante sana mzee wangu. Mapenzi makubwa sana. Sasa Jebyo yose haje ubwana buba bwagiriye kabisa. Bon. Witeguye je no gufasha ariko urabanza umuzanira murabi. Sasa mitakusaidia kwa fiancé mwenye siona. Ico ni cyoroshe nubwo umbwira ubunyene ndamutelefona. Uba wagiye gutora ingende hariya mu mukibira ukatuzanira ngaha mu bantu. Sinotora ingende hariyo. Gucagura neza.
ashamta mugira amaso yo gucagura nubwo bayamaze mbirisho turabire bari amaze mbirisho ryo niri gushimira umugeni ndazi kuza kunshimira yego no kuwe safi wowe uzofata umwanya umbwire ubwire ahubwo ma programme wewe ma programme bunyene ncemva ngaha ndabimenye ndavyanditse mu mutwe anytime kubera yuko ubu sindiko ndavoyaje cyane kubera ibi bihe by'indwara zifatira ku masuku make za corona n'izindi sindiko ndavoyaje cyane nakundi urundonka sama fasirima kandi ndaryohewe kuko uri umuntu ushobora gufata ingingo ukayigumako ugafata intumbero yego muri babiri tubiri tuvurana ubufu ivyo yego sawa wowe uzombwira akazi keza rero murakoze hakenewe ubufasha tubiraba ubwo nyene mvuye ngaha ngenda tuvugane nca telefona mumbwirigiye muzozira murakoze cyane imisi atari yakure no kuri neza cyane sawa komera wendo big boss wangu kabisa fakazi hanyuma ivy'amahera ntugire ikibazo nzo bafashe vre sawa neza cyane wa muntu na wacanga ari ngaho hafi usanga hagaze hanze ku mudugu sawa nanje ngira nipange hanyuma nja mu vyiwanje vitu gani baba umenipa mimi? Nasibielewa sasa. Kaki akitoka gata. Tena nani sikitoa sasa. Dai. Salamu alaykum. Ni wiki. Hakuna shida. Kuna shida. Nimekuangalia toka muda mrefu uko unafanya mambo yako, sijui unaangalia kitu mkononi, sijui mara umesimama, umekosa amani. Kuna nini? Wamekuuza? Nani ameniuza? Hakuna shida, mtu niko vizuri. No, ni biki. Dale. Oshobora guhisha umwezi kandi inzu ikwirashe. None wowe wabonye iki kaka? Mjembe ramenga ntangora newe. Sikuzowe ko hiyo hali ndio maana nakuuliza. Ni misi yose iranga. Tuseme ko nduva uvuga ngo babu anipatia nini babu wawe. Na wewe usigaye ugwa ya mata. Ungize umva je mvuga babu. Kuna babu lisikia kweli mu masikio yako. Dale, tambua kwamba mimi ni kaka yako. Najua, na tena najua vizuri. Tena ni mshauri wako pia. Sasa kama utaka kuniambia mimi ambayo yakusibu, utamwambia nani? Si unaambia tu lakini najua. Sasa unaona pako nini? Mimi nauma. So niko vizuri. Kaka hakuna shida. Okay. Sio mbaya, hakuna shida. Sio mbaya. Sasa kuna nini? Hakuna enda wapi? Nataka kutoka. Hapana, mimi niko tu hapa nyumbani leo. Sitoki. Watu wanitume. Hapana. Nilikuwa naona tu napendeza, nikajua kama unatoka tu kidogo. Ndio hivyo. Hata kama baki unaficha na wakapao kitu. Sasa nikufiche nini kakaangu? Je, ntawe no guhishiki? Dalia. Twarakuranye kini kuri musatsa anje ndaguhishiki. Dalia, dad. Nawe wigire byo wigira. Je ndabona ko ari ikintu ngaha kwekera jaga kati yawe nawe. Ivyumviro nyene. Kaka yangu ausikiagi kweli. Mimi nakwambia niko vizuri, mimi sijui vingine kuna leta. Uko vizuri?
niko vizuri. Sasa hiyo vingine ulikuwa unaleta ni vitu. Wewe nimekwambia niko vizuri, nisikie. Haya mama. Uko vizuri. Nipishe kwanza nijendee. Bismillah. Unaanza mauzauza yako hapo. عبس وتولى أن جاءه الأعمى Mzee. Machati unafanya? Nilikuwa najibia ma SMS hapa. Kikaza. Sasa ni aje? Salama, mbona unaniambia kipya? Nanyosha mgongo. Wewe. Ariko si no. Si wewe wabiteye. Alisha. Anijuzi. Uyu mwanamke uri union ile jana. Professional. Oya. Nkabashaka guhomba. Unzanire nkabatanu bajye. Nesubira kwisuka. Umubosi nka wewe uhomba kweli. We. Umukombe uzanira inkoko akayijya yose ngo arondere yindi. Ngo ntahaze. Irobe yakubise ko. Irobe. Ikare. Nubwiza nibwi. Yanamushimye ngo ni mwiza. Kandi urabizi nawe wabuza naba bari bonge. Ni wanawake warembo, sio mchezo. Mimi najikubali. Mimi peke nilimuona nikasikia jasho inanitoka. Lakini sasa ivya saba baba muroze gusa sinzi gwashakite bwana murembo chaburo niko namwisi ndojina sio Diana murembo chaburo ni murembo huyo mwanamke ni mzuri tena. Nilikuwa nichaanza kuwazia kama huyu anafaa kuolewa nini. We inkoko ngiyo ama sosi songayo ama yaya ngayo kagapura ikanje k'inkoko niyo gatembye akunda magi gusumba uko yireba. Sasa mtamu nawe baza kuzoronka umukobwa mwiza ibyo ushaka akaba ari byo uronka. Navyenzi ariko urumva nzoguma ndondera abagore baguma bavyara abandi bakobwa. Yego kuvyara niki mu gukene umukobwa mwiza kandi cyo yifuza akaba ari cyo kiba mwijuru. Ushaka mfugu nyene nawe nyene none we kugoma kuri iyi si sidagera gupfa kiwe ndacyariho. Jovi Daviva sinakusabiye go nasikia maisha hivi ndio nasikia maisha yanakuja sasa. Nawe sasa ndio haya maisha tarisha sasa mfuko vizuri we na yamoa haya mahera freko lakini asirudi yake ni hiyo limo. Na mimi nilikuwa na promise ya kumleta tena kesho. Oya rondera na sinusubira kugwa mahera yanje kwa mahera yo kuzana bamu. Oya uyu munsi ndagabanya freko. Oya munsi ndagabanya freko. Ubuso ronka amayinite gusa naho nyene nyago baeda. Ora gumangende kujya. Ayo nari kuguha niyo yariye. Chaburona kumbe mbona usikiye. Zifanye wowe na wewe. Namuhaye muri yo ngo aje kugura telefone. Ariko ndamubwira nomero zozi guhahanya. Nta nomero ziwanje namuhaye. Weza no mugabo. Nagende yatanye. Leta sasa mwanamke wo mundani mweso Chaburo omukura. Kwa hicho gituma ivyo vyose nivyo bituma ntinya nyene kurongora. Sasa tunga vizuri. Ndio niho yaje. Abo batanguye kuza bajya inkoko zose niyororeye inkoko. Sasa utakiwa nakula huko nakula huko. Wako sikuta kula gaje kitakukula wewe. Kweli mzee? Jerega haya nubona amafaranga akora byose hajya ndaroze. We toro muzigo weka ndani. Agiye hariya hakurya shabara. Baranchandaze shya. Basi nuzufe none. Nabantega amahembe barananiwe. Egasha. We nuzufe rero nyababara guchandaza. We kore bandanye mission. We nitafute tu murembo tu mzuri zaidi. Tena utanguye kuzana abantu bafite imyaka myinshi. Cyo gituma tusanga bansumye ubwenge bwo kundi. Ni bakunze ubwiza. Ubwiza n'ubuto burimo. Pana 37 20 25
Ndio nataka. 25. Nyama nono. 26. Ile ni nyama nono mzee. 27. Kuba umuha mahera yayakore. Byukuri. Sana ibintu mengo ni nkende. Kura utachaga kwa sa nini? Ukaraba isuru bimeze neza. Ega wewe. Amaso manini. Amenyo arera. Byose ajya mahera kubera yuko nawe ari ishugwe riboneka. Ega wewe nuko utashaka kuzana umugore. Zana kwanza umugore. Amurikane n'izo nyamafu. Uzo gumugi nyamafu misi yose. Ndohava shika kunyama nono ntawe. Saba reka je ngene ko zujya muduka. Bon wowe ugenda ugire hama umugoro wanshaka kana gashushe kanyibagiza. Yakwibagiza. Akanyamafu. Kameze neza. Ukagushaka inoti umugoro. Akandi kanyamafu. Naguha amayinite. Amayinite wayamaye kwe. Ndetse gusaba kujya. Tunaona. Yo ndakuletea aka 18. Aho nintuze ni déplacement. Mama sindakuzana aka 18. Wewe. Nenda kushaka sota wewe. Lakini usikawize sana. Amashi. Tuwe tuvumbi. Just